kay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti planom, novelain anak kaw. Pamulaam ka di manan, ti minulaan tayo iti maes, iti napalabas atawain. Tatang, isupay mo't ano addamanen maapit. Rugyan tayo nga roden tagmula ah. Mang tangdanak laangan iti agmula tatang. Siyak ngay, awan mo't aramidag. Isupay ko mamot ti mamulaak. Dito'y kayo laang balay tatang. Ay, sana mabalay. Diyak kaya tagibalay laang anak ko. Agmula kay laangan iti laso na dita paraangan no kwa. Makimulaak tayo supay anak ko. Napigsaak pa'y mo't kita makalagto pa'y na tao. Kaya't naasawain, napigsaak pa'y. Noan niya ti imbagak, iso ti masurot, tatang. Amangan no inton madamdam, akit kumaro ti an-an na yun nyo. Iso pa'y kit di apagparikutan kan paggastusan tayo. Naimbag abigat mau nakaw. Kastamot kada kayo, nana. Anya ti umay mo gatangan. May sakilo nga asukar man, nana. Day talaan. Wen, day talaang nana. Ayun gayam, amangan no adda maamuyo ang mabalin ko atang danan, nana. Anya ti ipaaramid mo nakaw. Agpamula ako ma. Agmula da iti mais. Da sirlikin landong agasawa ngay. Kasaritam ida. Amangan no nawaya dagijay. Aywan anya. Ang mayat nga tati trabaho dagijay, nana. Saan nga taas sinasadot? Ti damag kaw ket pulido kanumot no isuda ti agtrabaho. Ay kat mabalin nga rod ano kasta, nana. Masapul nga min mapili ti matangdanan ita. Ta saan nga amin kat mapagtalkan. Ay wala. Saan amaliklikan? Adalat ta dagiti sadot ang makitang tangdan. Day tala agbilbilang iti aldaw ti amuda. Anya ti imbaga day dyan novelin, Landaw. Agpamula da ka no, bakit? Kaano? No kaano anawayata mayat ka kaday. Ay nawaw, siyempre mat pagkwartaan daytan. Ibagak nga rodain. Kontrata ka day, per bag, wanaw. Day talaang, perde ka no mat. Ay madi ano per day. May mayat no per bag lakay. Makaadutan no kwa. Ibagak nga rod adatatag mula. Ngampirbag ti panagbayad na. Wen lakay, may mayat nga main tikas jay. Sa bagay, adda puntong bakit? Wana, tapno saan tamot amalugi no agbilbilang talaang iti aldaw. Kumusta nga ilan daw? Nakapagsarita kayaw kan ni bakit mau? Wan tata, kahit imanugot ka di mo't lang. Wan, hindi na mo't kaya ti perde, tata. Ay nawaw. Apay ka no ngay? Kontrata ka no ti kayat na, tata. Perbag ka no. Mabalin mo't kit day ti kasta. Tapno saan kami mo't amalugi ano? Agbilbilang kami lang iti aldaw. Kantap no mabalin mi mo't overtime no kwa. Nabibit ti panagmulan no kasjay, tata. Sige, kasaritak nga umuna ni novelin. No anya mo't ti may bagana. Dahito anamber ti iteksyon no anya ti bagana, tata. Okay. Ag-text kayo dagos, nagpamula kayo. Tama nga numaunaan da kayo, tata. Sapay adu ti mayat amang tangdan kada kami. Wan, kasaritak to ti anak ko, apaman ang makaawi da. Anyat ko na yu itayin, tatang. Nakasarita yun ni Lando. Wan, anak ko. Kat, anyat imbagada ngay. Mayat da nga agmula, no? Mayat da, ngimpirbag ka no, tibayad akayat da anak ko. Saan tayo nga taamalugi no perbag, tatang? No para kanyak, mabalin lat kamot ti perbag. Nabibiit pa'y amalpas ti trabaho da no ag-overtime da. Wen matket di no perbag,
Mabalin ang masapad ang agmula. Mabalin mat nga ag-overtime da. Nabibiit nga agpaiso no kasta ti aramidan da. Ang adalatakin ka dahil sa anak ko. Kuntakin nyo ida tatang, ibagayo ang mayatak iti perbag. Awagak laangan. At dapay mo't kidilod ko. Mayatak iti perbag, basta saya atin damot ati trabaho da. Wen, anak ko. Kasta ti bagak kadakwada. Asino ti mawag lakay? Nangag ko nga ada kasarsaritam kabayatan ti panagdigos ko. Asino day jay? Ay nawaw, agsuspit ka man ako na akong bakit. Ni tatalando ti kinasarita kitay. Kunaklakit din no babae manan. Kat, anya nga iti imbaganakin ka. Immanugot da ka di iti perbag abayad. Wen bakit? Imanugot da. Basta saya atin da kano ti trabaho ta. Ay kat syempre Anya ti panagkunada aya. Saan ta nga ammo ti agmula? Awan mo't kid timbagada kasta bakit. Kat, kaano nga rod amang rugita? Inton lunis ka na bakit? Orayan tayo asumangpet ti maimula a mais. Nasaya at mat no inton lunis pay. Tapno makainanata pay mat. Umay ka di dalando kan Shirley ita? Wen tatang, itaarugyan da ti panagmula da. Ay kat nasayaan nga ron ano kasta anak ka. Mayat nurugyan da tagmulan. Tapno saan amala daw. Una, Ay, anya ngay gayam ti ipamirinda kalakwada. ay kat isudan ati makaamo iti merienda da tatang. Taperbag nga rod ti kaya da. Okay nga ron. Saan akong aglutaw? Saanen? Oh, dagito gayam ti mula da tatang. Mano abag dayta? Kas iti sigod tatang. Sakto nga ron dayta anak ka. Ang mga no adda pa'y agsobra di taa. Adda nga min sobra idi napalabas ang nagmula kami kat. Ibagak to nga ron kalakwada. Sige tatang, isuro yu laang ang dagiti rumbang nga aramidan da. Saan kayon asumurot iti pagmulaan da tapno saan kayo amabannog. Ay, aginanata man pay lakay. Ay nawa, nabannog kan bakay? Ay saan? Sa anak anabannog, isong aginanaak. Kita analawa ti mulaan ta. Siga, di mo't bakit? Mayat mo't laang no nalawa, tapno makaaduta. Ay, saan pa'y anagudwa? At least, adumot yung tinaimula ta. Saan ta alugi? Wan nasaysaya at kuma numalpas ta ita. Iti kasta, sa bali manan ti pagtrabahuan ta inton bigat. Saan ta nga rodan nga agin inana, tapno malpasin bakit? Maguray ka, itugaw ko labi narigatan. Ang mga numatalimuda wakit day. No siya, ituloy ko tagmula. Tulungan nakto no makainana ka bakit? Isupay ti maimulak Kumusta ngay dagiti dua tatang? Naimula da kanumot amin ay. No kasta, nakamula da gaya man? Nagpartak daman? Hanggang saan kanupay analpas? Saan anamulaan amin? Ay nawaw, kasano asaan analpas? Kat naimula damat aminun. Kurang ti maimula anak kaw. Anya, kasano ang nagkurang? Isumot ti bagbagada. Kurang iti duapay abag. Na, agasam nga iday tatatang. Isumot ti imbaga nilando kanya. Anya nga tati inaramid da nagmula. Apay ang nagkurang ti ginatang ko. Kat adda pa'y sobra idi napalabas atawan. Amangan no nasadsad ti panagmula da anak ko. Nga ta? At adumot kit di ti maapit tayo no kasday. Agorder ka iti duapay abag. Tapno malpasan. Sige tatang, nga madimo laang kinasudsud. Adda epekto na day dyan. Agkape-kapay Mari Shirley. Ay nawaw, saanan Maray? Saan akapi ti gagarak? Imayak, taalaag ti tangdan may kanila kay kaw Maray. Oh, atoy. Kompleto day to ya. Ay na, agyaman aklaunay. Awan ka di bonus may Maray. Bonus? Bonus mi tanalpas adagos ti trabaho may. Mare, numano tinagsaritaan tayo, isulaang ti itid ko. Tawan mo ti extra budget ko. Aya, wan ka day, kung kunaklaang da jay. Mala, awata mo ti kwarta. Kan bilangan mo't laang iti sangwana ka. Tapno masigurado mga husto ti inted ko ang kwarta kan ka.
Di ka kadiagdanag, taadamat pa nagtalagkukin ka, Maray. Una, ngamay mayat matlata no bilangem. Iti kasta, makasigurado ka, mare. Namulaan niyaw ti impamula ni Nubiline. Wala na, nalpasan Ay nawaw, nagbiit mo tayo. Ay, syempre da kami pa iti kunayo, nana. Nagpartak kami no perbag ti bayad. Sakit nalawa day, jay. Oray nalawa, nabiit amalpas, tagtintinulong kami kanila kay ko, nana. Wan makidi nabibiit nga agpaiso ti trabaho no ada katulungan tayaw. Syempre da kami pa iti kunayaw. Anya nga minan ti umay mo gatangan nakaw. Ay, kuha, nana. Chicken wings ko man, no adapay. Mano akilaw ti gatangam. May sa akilo laeng, nana. Adto'y ti supaw. Pilyam ti kaya mo di ta. Ta ikilo ta. Rumwarak labi et anak ko. Ay nawaw, sa dino nga iti papananyaw kat bigbig at tatang. Mapan ko bisitaan ti mula tayo Kaano laeng idinapan kayo ijay tatang. Mapanak manan. Ang mga kunak no nagtubo mo tan nagijay. Ala, agan anad kayo nga rod. Agawid kayo adagos Di kay manin mabayagan ijay. Uy, nanak ko. At pa namin ton maramdama. Awan matkit di, aglabaak ita tatang. Pakiwasing muntuman nga rod dagiti muring ko, anak ko. Uray saan nyo nga ibaga, aramidak day tatang. Ay na, agyaman ak launa, anak ko. Sige, agrubwata ka ron Alaan nyo tapayong tapno at dausaran nyo. Ne, api anak ko nistiro pa yung anagawid, tatang. Anyamot tan dagiti matangtang danan. Ay nawaw, api ka di aya tatang. Anyat na pasamak. Kita man day tang inaramid na, anak ko. Pinitsurak tapno makita mat. Na, api ngay akas na tatang. Ado tinagtubo iti may sang abot. Adda ti saglilima. Adda pa sagsasangapulaw. Ay anyamutin, nagaduunay day tatang. Diyak amo ka dagiti nga agasawa, anak ko. Masiksikuran ka makakitkita iti kastangay naramid na. Naimbag ko man, may nga abot lang. Saan ta adumot nga ron nga abot? Ay una yan, sinasadot mat gayam ti trabaho dagijay nga agasawa. Gaputa perbag ti bayan. Kastamot tin tinaramid da. Kasano pa yun ngay day tatang. Masapulakis tayan anak ko. Sayang dagita. Saan mat nga rod amabalin ama i-transplant? Kasaritam to ida. Ibagam asolusyonan da ti palpak at trabaho da. Marmaruam ti tattao akasta. Adda nga tada Shirley di tabalay da Nana Noela. Adda damay, nakita alimabas nila kay na itay. Apay kaday. Napatag-unay ti ibagak kadakwada Nana. Ay nawaw, seryoso ka mo nakaw. Apay, ada ka di basol da? Adda Nana. Agasam nga iti kasdyang inaramid da. Idi nagmula da iti mais. Saglilima, ken sagsasangapulo abukil ti imula da iti may sang abot. Binilang mau. Binilang ni tatang, Nana. Ay nawaw, kasta amay. Saan matkit di nga amin? Ngam no bilangan tayo numano nga abot. Adumat tanday di anana. Ay na, mangibabain mo dagitang agasawa. Sakit siyak tinang i-refer kadakwada kang ka. Gaputa perbag ti bayad. Kasjay matan ti inaramid da. Kasaritam idanak kaong. Ibagam asolusyonan da ti parikot nga inaramid da. Marmaruwam dagita. Anya ti masapul mo, Maray? Apay kasjay mo ti inaramid yo kun lakay mo, mare. Ne, apay ka day. Ada basol may? Ti mais nga imulayo ti parikot. Agasam nga iday jay tasaglilima, sagsasangapulo ti imulayo iti may nga abot. Ha, ay kwa. Saan mat nga amin nga abot kat kasta, Maray? Wen, saan nga amin nga abot? Ngam no bilangan tayo numano nga abot ti minulaan nyo iti kasjay. Adumat day jay Di yu pa'y kayat. Adun to ti maapit yun, no kwa? Kas lamang sursurun ka. Panagkunam ka di kat mayat ti bunga dagi jay no bilang lang. Ay,
Si kakit di mat, seryoso kalaunay mat, Mare. Na, asino ti maragsakan no kastalaang? Saor ti kasjay nga inaramidyo kada kami. Ala, agsubli kayo ijay, ta aramiden nyo no anya ti rumbang ama aramid. Ay kwa, Mare, adda trabaho mi ita. Ay kat parikot sumatan aday ta. Aramiden nyo ti imbagak, no diyo kayat nga agaapa tayo. Wano, kayat nyo, ta ipabayad ko ti bukal ti mais, asinayang nyo. Nay, saan kumamat akas ta, Mare? No kasta nga rod, aramiden nyo ti kayat ko. Hay, doble trabaho mo, tikas jay. Kay, nalpas yumula ay. Kalkalpas mi laang, nana. No apay mo ngamin akas jeti inaramid yo Di pa'y agyaman, day dya an novelin, taado ti maapit na, no agbunga amen. Ay nawaw, common sense kadimat Shirley. Kung kunak lang mat, nana, da kayo mat. Saan nga amin abana ket rumbeng apagaangawam. Makapasurun man ti kasta. Inraman nakpay kiday. Ay nawaw, kasano kumamat, nairaman kayo, nana? Nairaman nak, tasyak tinang i-refer kada kayaw. Jak mo amo apalpak gayam ti trabaho yaw. Ay nawaw, saan mat apalpak, nana? Di kan agkalintigan, takas jay mo laang dayjay. Agpamula ka manan, anak ka? Wen tatang, Asino titang danam? jay anak ni Tata Doming tatang. Mapagtalkan mo nga tadagita sa tao? Isuda mo ti damo at tinangdanan tayo. Naira na lang amin ama kumikum da idinaudi a panagmula tayo. Iso aday jay, nailawan kit di anangala tayo iti sweetie. Sapay la kumangarod tamaya ti trabaho da. Wen tatang, nabayagan ama kitang tangdan dagi jay. Kat awan pa'y mati uray may sa areklamo anangag ko may papan kadakwada. Nasayaat mo't ngarod no kasta anak ko. Sayang ngamin ti gastaws no palpak manen ti matangdanaan. Saanen ama ulit ti kasjay tatang. Saanen apulos tadyakon ipalubos. Ay, agtambayak man pa'y dito istor mo, nana Nuela. Ay nawaw, awan pa kitang danan yu aya. Awan mo ngaruden ti agayab, nana. Kasta aya. Wen, sayang ngarud. Kontrata kumamanan. Nadismayada laki di iti sinasadaw kan sinusuwitik at trabaho yo kinilakay mau. Ni nana mat. Ibaga kon ti agpaysaw tap na mau. Ay na, di yung kumamat karkarwan apagsakitan tinakam ko Masaktan ka, ngamain agpaysaw ti ibagbagak. Agawid ak manlangan. Makasair kayo mat. Kada kang kadayta ano sakitem ti imbagak. Basta siya, ibagbagak laang ti pudnaw. Nay, kunak man no napan ka iti ayan ti kumparem. Wen, gam nagawid ak adagos. Tadda ka no pakitang danan na ita. Naimbag pa'y day ta kumparem. Wen ngarod, ado ti mabalin na pakitang danan na. Kat, datangay matan. Uray kayat ko ti makitang dan. Awan mo't maramidak tawan agayab. Hay, kasano day ta ang lakay. Isupay ko matitangdan ta agastusan ta. So ba maturog dalatam. Ay nawaw, agbisin tamat ano kasta ti aramidan ta. Ayun, danuvilin nga tangay. Amang ano agpamula damanan bakit? Nagpamula dang agpayso, ngam itimat anak ni Tata Domeng. Nastaya, asas, sayang mo ta. Hay, wan nga ron Angam santa ida ang mababalaw lakay. At damot ngamin nagkurangan ta. Anya ngay ita, awan mo ten agtalag kadata. Ay, nawaw! Agbalin ka ang mapagtalkan iti amin nga oras. Makitkita na kaman kan saan ti boss mo, aramidem latta ang nasaya at ti trabahom. Iti kasta, saan ang mapirdi ti reputasyon mo kasmay sa trabahador iti inaplayam at trabaho. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.